Iyo bavuze umuntu wa mbere ukize ku isi baba bashatse kuvuga ko umuntu arusha abandi basangiye kuba kuri iyi si ubutunzi, amafaranga, imodoka, inzu ndetse n'ibindi byinshi bimugira umukire wa mbere ku isi. Ese wumva ninde mukinnyi wa mbere ukize kuri iyi si ya rurema? Ndabyumva benshi mwese mutekereza Lionel Messi cyangwa Cristiano, gusa mu kumara impungenge ndagira ngo nkubwire ko urutonde rw'abakinnyi bakize ku isi 10 ba mbere Lionel Messi cyangwa Cristiano suza ku mwanya wa mbere. Iyi ni High Voice TV, njye nitwa Darubeni Nduwayezu, mbahaye ikaze. Mu bakinnyi bakize ku isi yaba bakanyujijeho yewe ndetse n'abari mu kibuga kuri iyi saha, ku mwanya wa 10 tuhasanga igihangange Ronaldo wamenyekanye nka Ronaldo w'Igifaru. Uyu mukinnyi yakunzwe kubera amacenga adasanzwe yari afite mu kibuga, nawe utekereza impamvu yatumye bamwita Igifaru. Ronaldo w'Igifaru yavukiye Rio de Janeiro muri Brazil mu mwaka w'1976. Ubwo yari afite imyaka 21 y'amavuko gusa, aha hari mu 1997. Ronaldo yabaye umukinnyi wa mbere wari uhenze ku isi, kandi iki gihe yabaye umukinnyi wa mbere watwaye igihembo gikomeye ku isi kuruta ibindi akiri muto, icyo twita Ballon d'Or. Uyu mukinnyi wakiniye ikipe ya FC Barcelona, akina ikipe ya Inter de Milan, ubu ni rwiyemezamirimo ukomeye cyane kandi akaba na perezida w'ikipe yo mu gihugu cya Espagne Real Valladolid, akaba anafite ikipe ikina mu cyiciro cya mbere waba muri Brazil yitwa Cruzeiro. Uyu mukinnyi kandi Ronaldo ubu ni ambasaderi w'ishami rya ONU rishinzwe iterambere ku isi UNDP cyangwa United National Development Business mu ndimi z'amahanga kuva mu mwaka w'2000. Uyu mukinnyi kandi Ronaldo abarirwa umutungo urenga asaga miliyari 160 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 9 turahasanga umwongereza Wayne Rooney. Uyu mwongereza yakiniye ikipe ya Manchester United anyura no mu ikipe ya Everton. Yatwariyemo ibikombe bigera kuri 13 birimo Premier League, UEFA Champions League, ariko kandi yahaboneye amakampani yamamaza arimo nka Samsung, Coca-Cola, Nike ndetse n'izindi. Wayne Rooney yamanitse inkweto mu mwaka w'2021 ajya gutoza ikipe yo mu cyiciro cya kabiri mu Bwongereza yitwa Derby County. None ubu ni manager w'ikipe ya DC United yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wayne Rooney abarirwa umutungo urenga asaga miliyari 170 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 8 turasanga umukinnyi ukiri muto cyane Kylian Mbappe amaze gusinya imyaka 5 mu ikipe ya Real Madrid avuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Uyu mukinnyi ukiri muto cyane yavutse mu mwaka w'1998. Nyuma y'imyaka 20 gusa, mu mwaka wa 2018 Kylian Mbappe yatwaye igikombe kiruta ibindi byose muri ruhago FIFA World Cup. Mu mwaka wa 2023 Mbappe yashyizwe ku mwanya wa 3 mu bakinnyi binjiza amafaranga menshi cyane ku isi. Kylian Mbappe abarirwa umutungo urenga asaga miliyari 180 z'amadolari y'Amerika. Gusa abasesenguzi bavuga ko bitewe n'ukuntu akiri muto kandi afite ahazaza heza, bitewe n'ibikorwa yakomeza kugaragariza isi muri ruhago, umutungo ushobora kuziyongera ukikuba yewe ndetse n'abakinnyi bamuri imbere akaba yaba kubakana barusha. Ese namwe niko mubibona? Mutubwire muri comment. Ku mwanya wa 7 turahasanga Zlatan Ibrahimovic, umunyasuwede wakiniye amakipe akomeye harimo nka Inter de Milan yo mu Butaliyani. Yakiniye ikipe ya FC Barcelona yo muri Espagne, akina ikipe ya Ajax Amsterdam yo mu Holland, yakiniye kandi ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, akina ikipe ya Manchester United yo mu Bwongereza. Zlatan Ibrahimovic kandi yakiniye ikipe ya AC Milan yo mu Butaliyani. Ubu ngubu afite agahigo kuba umukinnyi wa mbere watsinze igitego akuze muri shampiyona y'Ubutaliyani Serie A. Zlatan Ibrahimovic kandi urubuga rwa Forbes rwagaragaje yuko abarirwa umutungo urenga asaga miliyoni 190 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 6 hari Neymar Junior Silva dos Santos, umukinnyi wavukiye mu gihugu cya Brazil. Neymar niwe mukinnyi waguzwe amafaranga menshi mu mateka ya ruhago kuva isi yaremwa, kuko yaguzwe miliyoni 220 z'amayero ava mu ikipe ya FC Barcelona yerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain, yongera kugurwa miliyoni 100 z'amayero ava mu ikipe ya Paris Saint-Germain yerekeza mu ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Arabia Saudite. Yose hamwe bivugwa ko Neymar yaguzwe miliyoni 300 z'amayero. Neymar abarirwa umutungo urenga asaga miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 5 turasanga Dave Whelan cyangwa se David Whelan. Uyu mukinnyi ushobora kuba utaramuzi kuko yakanyujeho mu mwaka hagati y'1950 ndetse n'1950 ubwo yakiniraga ikipe yo mu Bwongereza yitwa Blackburn Rovers. Dave yamanitse inkweto mu mwaka w'1966 maze ajya gushinga kampani yitwa JJB Sport yari ifite amaduka menshi acuruza ibikoresho by'imyambaro byinshi bya siporo. Dave Whelan ku myaka y'86 abarirwa umutungo urenga asaga miliyoni 210 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 4 turahasanga David Beckham. David Beckham uyu ni umukinnyi w'umwongereza wakanyujeho mu makipe nka za Manchester United,
yakiniye ikipe ya Real Madrid kandi akina ikipe ya AS Milan. Uyu mukinnyi David Beckham yaciye mu ikipe ya Paris Saint-Germain, yewe ndetse tutibagiwe na Los Angeles Galaxy, tutibagiwe n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza The Three Lions. David Beckham yatwaye ibikombe 19 birimo Premier League 6 na Ligue 1. Uyu mugabo warangije kariyeri ye ya ruhago mu mwaka wa 2013 abarirwa umutungo uri hejuru ya miliyoni 450 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa gatatu turasanga ikirangirire ku isi wa benshi bafata nk'umwami wa ruhago. Uwo nta wundi ni Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Uyu we ngiye kumuvuga bwakwira bugacya, reka amateka ye tuzayafatira undi munsi. Uyu mugabo w'umunyaportugal wavutse mu mwaka wa 1985 yanyuze mu makipe akomakomeye nka Sporting Club yo muri Portugal. Yayivuyemo yerekeza mu ikipe ya Manchester United yo mu Bwongereza aho yatwariye Ballon d'Or imwe, maze ahava yerekeza mu ikipe ya Real Madrid aho yaragiye kubakorera amateka kugira ngo abashe kuyoboza inkoni y'icyuma muri football, abanyaburayi ndetse tutibagiwe n'isi yose muri rusange. Ronaldo kandi yatwaye Ballon d'Or 5, atwara Champions League 5, atwara Premier League 3 ndetse na La Liga 2, yatwaye Serie A 2, atwara Euro ndetse n'ibindi byinshi tutarondora. Uyu mugabo kandi yanyuze mu ikipe ya Juventus Dortmund yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. None bari gusoza kariyeri y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Arabia Saudite mu ikipe ya Al Nassr. Uyu mugabo Cristiano Ronaldo abarirwa umutungo uri hejuru y'asaga miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa kabiri turasanga umukinnyi ufatwa nk'ibihe byose, greatest of all time, GOAT, Lionel Andreas Messi Coutinho. Uyu mukinnyi yatwaye ibikombe birenga 40, atwara Ballon d'Or 8 zose hamwe n'igikombe cy'isi yatwaye mu mwaka wa 2022. Uyu mugabo avukiye Rosario mu gihugu cya Argentine. Tugiye kuvuga amateka ye bwakwira bugacya bukongera bukira bukongera bugacya. Tuzafata ibinyejana hari kugira ngo twibuke amateka y'uyu mugabo. Ubanza nabyo bizarangira tugafata ikinyagihumbi kugira ngo tujye duhora twibuka uyu mugabo. Uyu mugabo amateka yakoze ntabwo yagarukiye aho Rosario gusa, ahubwo yageze no mu rw'imisozi igihumbi. Ariyo mpamvu twicaye kuri microphone za High Voice kugira ngo tuvuge amateka ye. Urugendo rwe yarutangiye hakiri kare mu mwaka wa 1987 ubwo yageraga ku isi. Hanyuma nyuma y'imyaka 13 gusa yasinye ikipe ya FC Barcelona mu mwaka wa 2000. Uyu mugabo kandi yatwara ibikombe bigera kuri 35 byose mu ikipe ya FC Barcelona. Yahatwariye FIFA Champions League 3, ahatwarira La Liga 10. Yahatwariye ibindi byose tutarondora byinshi cyane, ariko nimva ngo byinshi mwumve ko ari byinshi, kuko ubu ngubu iwe uhageze wasanga akabati kuzuye ibikombe yewe ndetse no ku meza bihateretse. Kugeza ubu kandi Lionel Messi niwe mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi, ufatwa nka top scorer bihe byose muri shampiyona ya La Liga. Yatsinze ibitego 474 byose, umukurikira ni mugenzi we Cristiano Ronaldo aho yatsinze ibitego 311. Messi yakinnye muri FC Barcelona ahava yerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain, aho yavuye naho yerekeza mu ikipe ya Inter Miami yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari hari kubarizwa ubu ngubu. Lionel Messi abarirwa umutungo urenga asaga miliyoni 600 z'amadolari ya Amerika. Tugeze ku mwanya wa mbere w'abayobora urutonde mu bakinnyi bakize ba mbere ku isi 10, yaba bakanyujijeho ndetse n'abari mu kibuga kuri uyu munota. Gusa ndagushishikariza gukomeza gukora subscribe udukorera share kugira ngo tubashe kujya kutubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye kandi mujye mubasha kubibonera ku gihe. Umwanya wa mbere turasanga umukinnyi ukiri muto cyane utazwi muri football. Uwo nta wundi ni umukinnyi witwa Faik Borkia. Uyu mukinnyi Faik Borkia yavutse mu mwaka wa 1998, avukira Los Angeles muri Amerika. Ise umubyara yitwa Jeffrey Borkia. Uyu Jeffrey Borkia ni umwe mu bagize umuryango w'ibwami bwa Brunei. Uyu yanabaye minisitiri w'imari muri iki gihugu gikize cyane ku mavuta n'indi mitungo kamere. Faik Borkia ubu ni umukinnyi w'ikipe ya Jaburi FC yo mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Thailand. Yaciye mu makipe akomakomeye nka Chelsea, yanyuze kandi mu ikipe ya Leicester City, yewe tutibagiwe na Southampton. Faik Borkia abarirwa umutungo urenga asaga biliyoni 20 z'amadolari ya Amerika. Nibyo koko byumvise neza, ni biliyoni 20 z'amadolari ya Amerika. Ese ni iki cyatumye Faik Borkia, umukinnyi ukiri muto ukomoka mu muryango w'ibwami ufite amafaranga menshi cyane asaga biliyoni 20 z'amadolari ya Amerika,
afata umwanzuro agakuramo imyenda ye myiza akareka amabizinesi ye agakwiye kuba ari kumwinjiriza, yarangiza agafata umwanzuro akambara jezi na godi akajya mu kibuga agakina umupira w'amaguru. Iyo nta yindi mpamvu imutera uretse urukundo akunda football. Iyi ni High Voice TV, nanjye nitwa Darubere Nduwayezu, ndabashimiye.